Budak-budak kampung yang sedang ulin sasarangan di kampung luhur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silahkan menonton. Berek yang persinain lah, bosan ngajak ke kampung atas, bosan sorangan. Assalamualaikum, Naya. Naon? Ayo ke kampung atas. Harian itu kampung luhur. Harian naon? Harian si itu teh. Dengan apa? Ngajakan si Arin teh. Nangis satu hayu. Arin. Ayo naon? Ayo amang urang amang ka kampung luhur. Ayo. Kemana oi? Oh iya. Urang teh. Segera. Tengok, mau kulit baru mah.
Sabi, uy hala ka bumi capek. Erek sare capek. Harus. Mas ada erek uy. Terame usin na. Kami kumpien. Bagus. Barudak balarik. Habis juga. Nuhun yang guys nonton video abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.